Tugakarande na thirikari ya national government na county government iri amwe tukomba kwaraniria uria tumba gutethia antu betu ba disability ne tonto census ya 2019 yaugire Meru County twina population ya 49,815 na turigwa tukenete muno ria tukarande tukathugania ni ku tukarita antu bau bonde no tukinya network yetu tumbete ukapcha bonde yombete ukapcha around 15 to 20,000 PWDs kwa uno tugukarande tuikarande ne kenda tumba kumenyera tugakapcha bau bange tutumbete ukapcha unikira kyangwiria antu kweja narua imantu ira jomba kwarua muno jakonetie antu ba disability ndu tukona kinya ubichi yetu ya DCC yago yakambiria kuthithia kana ikadithia kinya bioro birantu ba disability bomba kwithira kinya bongo aba bagitaga na bungi bora woni bwangwiria sana kwa gwatuika wondi chetu chionde antu bara bena na bara ba kugirika kana antu bara ba kugirika bete baka register kiri dispensary ya chikwao nikenda na bau bomba gutungatirwa kana antu bau ba kugirika bomba kwewa ndawa nearana ndiro mbale yao ni antu bonthe bena disability bakethira bakithwa na bethire bakiumagarwa na kwandikithwa disability na tutikumeina bare nontu ko either kabaithi kana bare batikumenya ati babatikumira bakaomba kuthithirwa what we call medical assessment. Medical assessment niyo yomba otoma antu bena disability bakaomba ku receive government services nontu ba receive the e-certificate e-citizen certificate ikaomba kutuma bomba ku access the government services. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam Ibwega Jeff Wagitumam nontu baribotinu na njira enkinyanire kuna bobamwe batongore bakyama keno peu bere tubakirionga kanisha muna ntecheke goshwa tongore tune mwandiki munene wa kyama gike Franklin Karotinara bere tubakina bere kwa bake meneri siasa rechedere tuikiringwa muno nterino baraba uchogete kyo jumbe nterino chia Tigania East nara kuringana na tongore baba bere tubakiromba kali kuwatera bwega mujumbe wa Untokoro ligitini ya mheshimiwa Mporo wa Bori kuona kuendelea na ngo yake yothi nambere nontu kinya baraba kuigwa bakiringa siasa isize cherumena na itere na gitumi Adams Mutura thirinje no tubangirite riboti ino bunge weshiwa mbunge ikatiganisti Mporo wa Bori wetagatira na bonde nene gishiwa mbunge kikibara thukuru bakethera kyo kigena kiambasari na utemona kinyamwa komba kwithira kyathura kirana na merithirite gitambo ne mababa siasa baraba kumerera matete kyo bunge gishiwa mbunge ki ateana bamwa batu kwitha bakyo mbecha na bangi bakomba kwithira bagiatwa onto Mporo wete atumba kwithira gitikanira na bonda gatira kwithira kyanania na bonde nonto parliament yetu no kuona utembecha sia released utembe shiarekerwa edere muchara edere nimbasare edere nimbi ndene maka yoko na orende kimya ketu ite ile digare kulikira mbecha number 1 mwekoro ona mukoro murungu akutana makugi ko yakuna moro yaku bosi alana ekomi kada bosi alana ekomi Mporo noe akutana mabana na tokuma vore kana kodhonkoma tukona muntu ngiri mirongo ele ngiri kana ngiri ele ukoya wana ana ekomi na ande na ana baile uwe branka kaira na bakole boka ya baku hadi buloi ukoya siala na ekomi le ukoya kamuate kakamwe ukoya kokoro manie uwe ko kalumya baile tie bange kana betalo kanini ba hundoro we bakabamba watatia wakya akwa elia ndene isiolo paringa akula ngiri 40 ngaba nakuluka Meru toringa aba million ngaba ta akuluka ndene Meru toranto more than 3 million ndene isiolo nyanto ngiri okanegana CDF isiolo itengana etianisti nonto bana nto banini bala no mwana ngiri 10 40 million 40 ila tukugasia Mbasare Fund ile ndene ya Yembe Central igachoka iyegonene Isiolo igachoka ikukondindi Nyoro pondindi Nyoro anabandindi Nyoro nyana ngiri idatu na maana ele ndene Tigania East ndene ngiri 27 ilwa eto yao
umbere 40 million ke 40 million joke mwana mwe milioni 5 onge mwe 3 onge mwinya ana kombeje tataidavira ende kovira ababangere inatoikia katwata loi ipo kwa nangala mwana milioni 10 ipo kwa mwana milioni 10 pole nangala mwana milioni 10 ngai loi mtoroka yao akawingilia kwa kunengelana anengelana ana maana yana bakadhoma watu ana bakadhoma ni mutewende siku peke yake bonga kwa kitakene ni bonto kuona tokowa amwana ngirigana yelle amboro doje mwe tonengana ngiriye ko mwato ngiriyele yelle tuinde tole bona mezaza ya kaboboteania akiama bakiamakano pobar baguthiatanite na mpura bori bethirite bakitharikira bonene oro RMC omekindo ringa blochokera nora no mwa bara bethirite bagitambia rongo boye kithomo ndene gishuo mbunge ki ngakuno garia itwari na kesi ni borikana itwari kesi ni borikana na tete tibu chitebo ulu bokonde ko MP nini no ntobo muntu onde na akia kuromba kura kinya we mami ugenda kuromba kura no urombe na tukea bengi mno kene ke turombe ku ende turombe na heshima twakulania bundoki na nkomongo ya dilie oke akudhoro family to no emwamba uteona kura utebatera chiona oke akudhoro morro yoto na mutongeri utebatera kuona kura oke akudhoro morro ato na ngwa kwikurio ekera na bachukuru mimba mbeyo utebatera kuona kura otoa morro yo bongwata la botongwata nani babu burenga kuoya ntwa kulitana chukuru muntu wena akili akaute muntu wena kimencho na muntu wena kirau au kira aetankamia secondary school akarita mwana form 4 grasine nobo kwenda muntu yo na kuboko yo kwininya na inyo tongeria akainya monene atogiriria nde yonde akamonene atoyuriye to muntu kenya yonde anto ba murru yo to komenyera mwekuru okune kuwa atia anto ba murru yo to komenya korevya mwana na komenyera mwana ikuwa atia tiba murru to watankamia na mwana watake usona mwana watamutuata na mwana watamekindulia na hapana ana miario yawe kwe miario ya ruao ni antu baita na ito kwenda betera bathikira pia tubachokeria tombo bera muntu muthuku meambwere arakia Luke's Gospel chapter 6 verse 45 meariera warakia mithuku ethaira yumite nkorone kuna kachi ethaira yo dikwo ere mithuku Bwana Yesu asifiwe amen rero kwaria rero turia meambo mithuku wethaira mekete mwena yo nkoro yora muthuku turakeni na manto mathuku nontu baba kuromba kura bairomba akabaina asira tomorio mwega no kulwa mbere anto akarioma nakana kura no karo weyo kwaria ario rongo wa miaka yana mwe lekivira okwana okwana amen kuri ka tukarioma tukurie wore mwarongania wetanwe ha wenga mwarongania wetanwe na wenga mwarongania wetanwe na wenga mwana mutonyo kwe kuma bwana tu anjereri wetanwe county na wenga kinyeme ndinengere kiripoti ya Miro TV kumatia ni Betanda Msumoturia wa Dhirinja jano ntobori botinu no ura wale munini wa rais Rigathi Gachagua na thiritwo akirathukira munini wa rais kagitania ka Professor Kithure Kindiki nontu kwina mbere kwigwa kiwatira asani kana baraba inaga ga kumarugariro wa Kirimara na nontu burainde munini wa rais Professor Kithure Kindiki no thiritwo akina mbere kwigwa kimuchokeria mirogire
nkomango yotu gicokagirwo ayayira na arethiritwe kindike kiuga batithi na mbere kwa bakimakagwa na kwenderwo guaya ni rutere rwega na thirikari na kiuga we ngo yake gutigira ati kwina mbere kwigwa giukagiria asani na gutigira ati bakwina mbere kwigwa bagikaraga bwega na kiuga akendelea na mubango wake otigira ati agukiria kari kumarugariro rwa kirima na Kenya yonde ya kwamba wamekuwa wasaliti ya jamii. Ati wameitwa pale Karen juzi na huyu mtu anaitwa Mr. Moneybags. Ati wanaambiwa wakuje wadaganye nyinyi SHA inafanya kazi. SHA inafanya kazi. Na wakamwambia ati watakuja kuambia nyinyi. Ati watuambie barabara zinajengwa. Atuambie masomo naenda mzuri. Mimi nimeketi na wazee jana usiku. Na tumesema hawa wasanii. Wazee wameniambia nitangaze. Kwa sababu sasa pahali tumefika. Sasa lazima nitoe mwelekeo. Si ndio? Nitoki nyarute mwelekera. Hawa wasanii wameenda pale kwa huyo jamaa. Na huyo jamaa mikono yake imejaa damu ya Gen Z. Siku Gen Z Ruto amesema watoto wauawe. Yeye ndiye alikuwa CS wa Interior. Yeye ndiye alisimamia watoto wetu wakauawa. Wanaenda kutuongelesha hapa kama na kutulecture. Unatulecture ukiwa nani? Kwani wewe ni Mungu? Una lecture kila mtu. Una lecture mwanamuziki, una lecture mwanasiasa, una lecture kila mtu. Kwani wewe ni Mungu? Wewe tu, mimi nasema hivi. Ukitaka tuheshimiane, heshima ni mara mbili. Utuheshimu, tukuheshimu. Usipotuheshimu my friend, tutakanyang'ana na wewe my friend. Naona watu wengine wanaongea na madharau. Unatisha nani? Naona watu wengine wanatutisha. Mimi ukiniangalia hivi ni mtu ya kutishwa na watu? Tuheshimiane bwana. Tuheshimiane. Na wanamuziki walikuja 50, mimi naita wanamuziki 500 wakuje pale Karen. Tujua utafanya nini? Ati unasema umeamrisha wananchi wasisikize nyimbo. Unaamrisha kama nani? Unaamrisha kama nani? Tuheshimiane my friend. Mimi ni mtu ya heshima, lakini my friend, if you come within shooting range, we will deal with you. Na mkiwaona muambie watafute watu wa kutisha huko nje. Sisi sio watu kidogo. Don't lecture us, we are not your kids. Enda ukapeane lecture huko kwako. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? Wangapi wanasema tuendelee na hiyo maneno? Ile bidii tunataka tuona kiongozi wote wakiweka. Viongozi wote waweke bidii ya kusaidia wananchi. Sio kulecture watu kama wewe ni Mungu. Una lecture kila mtu, una lecture mwananchi, una lecture kiongozi, una lecture mwanamuziki. My friend, go and lecture in your home. Watu waambiwe wameguza live wire my friend. Hii ni live wire my friend. Sijui kama mnanisikia. Nyinyi mnataka siasa ya upuzi ama mnataka tusaidiane ndio tukuze uchumi wetu? Tusaidiane. Tusaidie mama mboga, tusaidie watu ya saluni, tusaidie mtu ya viatu, tusaidie mwanamuziki, tusaidie mkulima, ndio Kenya yetu isonge mbele.
tuendelee gatuthi na mbere na ndeto cietu tukithi na mbere na ndeto cietu nwarira ora wari gavana wa mbere wa kaunti ya Meru Gatira Umunya ethiritwe kina mbere kwigua kiriunga ntere mwanya mwana ntere ciethiro roji na nara ethiritwe kiriunga makanisa na kagitania kuna ethiritwe kioneka kugwata ugeni mutongoro mugongo President William Samoei Ruto kirindiunga yake kwirigirwa kana yirigiritwe Meru muthenya waru na arankuru kiethiritwe kiwa rais na ririkanu ati kwina magurane kathumba athia na mbere kwa kigira Meru muno nkuruki mantu makoneni na ukaria kiariria na ethiritwe kiuga karibaba ti kwenda vifaru nonto gokoti Somali na arende ethiritwe kiuga na bira bikubatira ni akantu baba kwigwa baekaragwe bwega kuona ati wagage bokaria bokwigwa bokithia kagitani waku nonekanite kumeneria bunene thirikari ya Ruto nonto bwakora mokinyanire mirandi ya uthina mbere ta barabara na mantu maikathumba riboti no tubanganiritu bwega ni mwandiki wetu wa Ndeto Mukiri wa Nkunja ura itakinya na miaka ni etiere ito kwenda barabara ofisini baturitira mbi na wari gavana wa Meru au kabere no Peter Gatira Umunya ende ntuku ya Rwarene thirikari kanisa ntere cia thirorojene kanisa ya AIPC enga intethi Kipkona amwe na kanisa ya MCK St Mark Kiotene ende akiaria nonekete kumeneria thirikari ya Kenya Kwanza ire tongoretu ni William Ruto rira wetende no ntwake ya nteri ciembe ntuku ya ruyo nombe kwithira kilikano mantu yakoni wagagi bwokaria nonto ni thangikete antontere igi na kiwabo birabie na bata ni ukaria bombe kwethia bukiongelwa ende tengarira cia kurwandwene kana bifaru nonto sitiotethia kariba kunjoko beto tulungira na hana na ito mkaribishiriko noishi mungene mantu wa security ira tubichia na kabisa mantu roka bama ndene yetu tuadhama kindakene ketu tutuire uredi ne kumakaraya ya aredi nadi kanni nyabo Maitre kwira wanga tukoretwa ibara tikibara kinao kibara wende ibara watu teko wa Somalia ibara tuchwa vitu chwa hivi restoration of security so that our people can be safe when they are aggressing in our own land ida kabietu baraba yetu no watu waiti turonje kanisa ndera tumone kinyere barabara tira atarikanua ama namna gani ya tukibudhiru hiki tukura tukabwe kumachia tena na tuta pipero ile au hiyo mandrio uthione atu karipero tukona itwajire kithundo na gatutajire kuo ingo sokeria munyankatho ntinto murume ai witwa aberire ntitari antutisi bombe titenkari na kirwari rwawe nonekete kwithira kimeneria utongoria bwikuba kaunti ya Meru ara wetende kire miaka 10 ira yetete kuthira Meru no kirirwake na ende mirandi kathumba ne kwamire ko ari na ambulance ko kithumba ari tangwe kithumba Meru ni ari neweta narua akathoko nan nyichikuwa narua Meru ni ari na drama na sarakasi so mante umuntu nane karongo yakumba wathira utumerio watatha wathira murimi watatha kathano kubunga fano watatha mlego muri marima moya mwanga une kinya sembegeretu kendele wa soba grandu kanto bakendro ba aina kalwa le kala ko bakuriya tere munya ngoya to tere uretherie ndiro na kama migombo wa kudhuru wake na wa kuniguluka wa tere ro ko yarengi sionde kaikiri sibitari no tokera tathero ya kumama ita mama no gewetere tuetra dai ni nyele ngwe to munya tiboloi te sibitari te doe te mbi ni kuri tuitete cia county cia MP cia gavana cia national tuchithime na ndobi minje ya kwilela mtura tukuringira ni mtu ukari tukanona mtu kuanga no etu anga to etu inyake dharu eno kwamba atakumburitira ngwe mtasaidika namna gani hapo ndo kare yako awe ile experiment yake ngangi kya kuije ku weno ke tukinyetherie yake tano
no tui miaka 5 no tui tuko no ikingangi ritoromba kurana na iri ko maikuya antu bamuri na tabukuona antu bawa turite kingangi amwe kuru twakaroto karerente komenya ni bukomenya na bado tunaendelea, si ndio? Nende tukagwithia experiment ringi muntorori tete ngwero ono ako hapa na ako tayari kurundi. Kiripotera Meru TV kuma kanisani ya MCK St. Mark Kiotene Gembe Central Mbita Mukiri Onkonja Bwega mukiri wa Nkonja nuntubo wa riboti inu na njira enkinyaniriku na tukirekana riboti ino ya mukiri wa Nkonja ora wari MCA na ararwiroro era Peter Mutuma Kalembe na thiretwa kinambira kwa kimenagire mujimbo wa Bori mugambire ndekere ikirugite siasa ira lindikire thiretwa kiringa ni siasa cia marumi na cia kumenithania na ara Kalembe nkuruke thiretwa gitambitwa kiri atongoria Meru gutigira ati ibakoringa siasa cia thiri na itari na marumi. Riboti ino tubanganire tubukathani mwandiki wetu wa Ndeto Mwende wa Laibuni. MCA warirwa rera Peter Kalembe na ukiririte bunene mubunge wa Bori Rindikiri Mugambi na nikira kuwa mubunge uyu na tabarikitie na siasa cia irumi aja mutongeria kurungama aruma the former deputy president ndinama mutongeria wetu wa Bori tukwendete kija ketha turiana kigugu twa gukansu twakwira na bara benyume kwiba kwenda wa menta obo bakijukio tongeria bajukio tongeria butiba marumi bajukio tongeria butiba ndoa bakuruithania no tongeria bakuithirwa Bori after gugwe ikethirwa ino turo bungi bunene nkurukia ura tukuthugania utikanya utinya kanya kakukareo ni antu bakurira barabara bakurira stima bakurira roji twitho tuna kanya gucokania migambo na muntu tubusu ndene mbio ya Bori kutirari na haja ya kurumana kutirari na haja ya kuruma atongeria bara bangi kutina haja ya kuruma Mithika kutina haja ya kuruma nya governor ro umire kutina haja ya kuruma Kalembe kutina haja ya kuruithania na bara bangi bakwenda giti Nkuluki Kalembe na ritete mbitwa kiri atongeria kuringa siasa itena mpathuka na irumi ende utiela ibakuritira Merongwe. This time round toja kunanga mathabau ja kugo ntura yeto ja kugo kanisa yeto ja kuga ojo angano mwirega jweto bibi aria Bori tugataka mutongeria oke kuthomete kone nara manyangaru nethru mutongeria mwega nethru mutongeria ugatethia Meru tutumba kuragwa ni mwe jira ya urere antu amuo tukiragwa ujo no eto ujo no na inya ugo no eto utibi okuretera inya ugo no kanisa yetu utibi okuretera ri utina bara injaga ri utina stima ri utina roji ri utina ambasari na no ugire no enu no muringira kura no utibi okuretera imarumi enajo into enacio utibu agatethia mami bai bathikirwe na ninkiripotera Meru TV kuma rwiriro rera nerere gicigo mbunge kia Bori Mbita wa Mwende wa Laibuni. Atongoria Kathumba areora wale waziri wa urimi Mithika Linturi ura kuromba agitio seneta bwana Kithinji na gati Justo na katika tongoria bange Kathumba Meru bethe tubakinambira kwa bakebu mageria na kuwata ugeni mutongoro mugongo President William Samoei Ruto aregeretwe kuya Meru muthenya waru na arankuruki bethe tubakiuga ati kana bakiura mutongoria uyu gutigira ati kuingia mirandi yothi na mbere rathia na mbere kuigwa kira na gira kiria karika gitani waku ithanju bya giciaca bionekanite kwa wikigerawa ndeni ya kigomano giki munene no nguthigathikira ndina rwiro ria nthikirite na ngitega manthira rietete na ndeuri no ngutegatega nyani na ndege no nguthithia atia no ngutegatega na no ngai ndere akaria na tubana gathikumerwo tuna na na uri teguri na uri na iguru umena ogetira munene ndagurire mwana uri urira no gurairwe mwate no gurairwe mugate bara batekorere bagurairwe ari ibanyiri na ndira twirira na miaka meri twiriraga tukarira guru ukura mwanka ture guru bare tugetate tukaria na ndiro tugeta na kondogu tunengerwe batoke bene kabarabara kakuma politiki nikirwa twinama baretembe
na tuko na magana ya tano tukachwa no tumera na ruwa ya tano na bure na kai cha di mo ya tano ya toje tu o ya tano na tukua. We need tangible development in this county and the whole country. That is what we are looking for. But we are looking for tangible development solutions. Na ndio ona twalinya thina county government ile yale. No, those things you are calling handouts. Intobia kwa kidogo magana atano ukeja kuthira huko ona mbecho ndio ngombe ukeja kagairana batue kana 50 20 wodi dege njeu lakini ubaya na wewe wote tele mekate na this is the day we are going to buy land to pay for education. That is what you do when you have money in your home. Tako itakuwa ndiye yake nyoruka ni sema maendeleo yetu ya Meru Bwana William Samoei Ruto, maendeleo ya Marando, maendeleo ndogo kura ila twakuringire 2022 takwendo kwera kinyamu ndo takuringire kura we president of Kenya na ndo ni mori yao wote na gori kuona maendeleo tusikushwe na tudindanganywe atuwezo serikali ndio maendeleo na tumwire wewe rais tulikuheshimu tukakupea kura na tukasupport na mimi nilikuwa mlango wa mbele kukuchunguza hii Meru na kuambia watu uzuri wako. Ibwega atongore babari kigomanoni ya kanisa na waziri kanora wale waziri Mithikari Nturi Timothy Kithinji kina Manu katika atongoria Bange Kathumba baraba kurindeni ya kigomano hiki tukithina mbere na ndero chetu nore nabo akari na biashara na ara kanjage na obethe tubakina mbere kwa bakitheta nuntu bwa kwa kioro ndeni thoko na inde akirekere mayatho kirintongore cia gutigira tibakwigwa kiriroge kiribotino tubanganire tubwega ni mwandiki wetu wa Ndeto MC Mwitonga. Aringi biashara bathoko ya Kanjage ona ploti cia Kanjage ni bombite kwithirwo bakiraramika na batigukira neria bakuga Kanjage guti kioro Kanjage guti barabara na ni uma kamera Meru TV ni rakujirire na ni bombite kwithirwo bagitetia MCA wao Kinyua Muna uria bakuga ati ukati ukamwira augaga kokorwa noe na ndi bariuga atiri no etire kwa mama wonka wangania na ndirire wako mutumare tukamire kinya tue itwenjirwe barabara itwenjirwe kioro ituleterwe maendeleo na kethirwa ati u guti ugoti tukendelea kugita wimbe tataita Simboi mukari wa Kanjage batu thina twina yo kukurukira barabara eje na barabara eje ya Kanjage imarket ere arapu na market yongwa itena barabara no eje iteretia wewe tarare aremi metaro ereku antu betaraga nyomba ci antu tupatine no batonyagira arapu na rori ci otonyera kanga ari mundene antu batu arapu na nda kancho ne kweja kugitithia mantu ya nyomora ya nduka nyomora ugoti batu turogira batu otomba kore abatwe tonto utundu matweneo batu tena bioro nenya ndurine yoteo ntura enu ekethirwe tena muntu George wetagwo Stallion Richard menya buri thinene antu bakanjage ni bagutetheka ni untu bwa Richard aria ombite kwithirwo akiba marori jaka batethia. Thank you very much Mwitonga MC tugucokia ngatho nuntu bukuja gututegera na arua kiri mantu ya tukuthithia na arua ndene ntura ya Kanjage ije tawa Nyakisti want iria tongeretwe ni MCA Kinyua Muna iria tenguge itakuma 2022 akonengerwa kura na karibana aja zero utuntu kinya bumwe athithia na akaraga akakuringirwa thimu akaraga kugwa maruru na tutije maruru jae nuntu teketherwa akiruma thayu twagomba atuthithirie uria akaribange bathithirwa baguntu kukungi tuituguta guntu na guntu tukethera kwitujira tuthithitwe na ario na ngugije eje iguto thaizi muntu ucio gwetawa Stallion Richard utinya chiringi tumunenkerete gacitaniretie akuona season ye thira kirindi ni akuikira mukwendia mpempe nontu utina njira na tinjira aki ndene kirima tu na sublocation utuntu kinyamo bwathithwa na kethera kwibu
neza kare ndione kana nare karia tu tuwe turantu twinde atika uya kuthukirwe rietwa nontu areta kiuga gontu na gontu wa kuthukirwe rietwa na ni urongo na ukeja kutho muthukiria andu baba kuona kuri wathithitie na turuga athithitie wajitore waseme ukweli kwa twaromba kinywa muna bagwatana Rahimu Daudi Rahimu bagwatana na ngavana batwitire ngugi please twaromba na kuverenca tutibathurite itubendete bagakara bakiuthuranagia abantu ja kuthukia bakiuga anga itubathukire rietwa anga siasa tukuringa igitare siasa ritakinya please ibwaga MC Mwitonga Oma akariba Kanjae market iria indene ya Nyaki East batenjira batekioro bategeka na jau nijo ndaikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndene ya North Menti Meru TV bariro ithina babara ai ira baraikona bakirogoma Mwitonga bwega nuntu bari botienu ingwetegia kariba bakanjage bakegwika na bakaina mbere kwegwa bakiruthagiro bora bakwenda riboti ino ya MC Mwitonga areketie kuona na kwegwa neo yatukinye muthiago mara tukubangirite ugorobwe munthi na nkatho chimwanya tu ntuba koina mbere kwogitara kuritha Meru TV ra ithiretwe kina mbere kwegitamba na gwetiga kunthe kathetuni kama Meru kawethira bambitani Famines wa Kimathi muonanire wetu wa mathithi ni Jacqueline Makena na rutero arungira msi noe kwemwerekere wetu twakwendera kagita kego tukathi kuraya jeri wa cheupe agachokera na mubango wa rumuri rwa siasa karabwega.